لا والكسل ولا والبي والإبانتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل في حديثه الشريف: يوم أن رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونسأله الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. رأيمسيب بتدب بعد يتدين الله سبحانه وتعالى جولدين إن الله من محمد صلى الله عليه وسلم. تراني دين هور من إنن كدي جان إكسيه انتوري الله سبحانه وتعالى مصيب من تواتكو فاتي بين الله يرمي بيافو بأوكا بالجنة. مصيب من تواتكو ناونو بين الله نديكيم بي آنو بين الله إتام بأندما بندين maati ɓen yo Allah ittanɓe maapunde nden nanngaɓe e men en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jonnitoɓe hoore maɓɓe ɓe arta ɓe wontida e ɓen gureji maɓɓe ɗin ɓe wawa rewde Allah subhanahu wa ta'ala. en torimo yo tabintin en e ka diina ɗo ko waɗi noon ko kaɗo diina l'islamu woni nema yonuɗo on. en hani ñande fini weeti wo yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi en julɓe kon. ko waɗi noon si tawi a fini a tawi ko a julɗo iɗa hani mo yettude, ko waɗi noon ala nema ɓurɗo on ɗon wi'eteɗo nema islam. ko Allah subhanahu wa ta'ala woni waylindirowo ɓerɗe ɗen en torimo yo tabintin en e diina islamu on, o ƴettita en e diina islamu on. ko waɗi noon diina goo ala wonu ka goonga si wona diina islam. Allah subhanahu wa ta'ala no inni en ka suratu Ali Imran: wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. kala on jogitiɗo diina ara wona diina islam o jaɓantake ñande jango, o wonoyey kadi ko e jeyaɗo e hayruɓe woni perduɓe yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. o wi en kadi e suratuwol gotol ngol ha joni: o inni en inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. diina kanka Allah to ko
hunde wotere pet ko wi'eteke kan islam holli en kala ko wona islam ko fenande ko majjere en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin en e diina islamu kan ko waɗi noon mawɓe men ɓen wakkilanike en ɓe ne'i en e hoore islam yo Allah yurme ɓe kamɓe mawɓe men ɓen yaafooɓe okka ɓe aljanna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kala jibinande jibintende ka hoore aduna ɗo ko nde jibinte ko e hoore diina l'islam ko mawɓe makko ɓen woni ko waɗata mo alyahudajo ɓen ɓe woni Allah subhanahu wa ta'ala ɓe inni ɓen gayril maghdubi alayhim rawana ɓen ɓe tikkanɗa ma ko mawɓe makko ɓen kadi woni ko waɗata mo annasara woni faamin ɓe hino andi tawa anda hay hunde woni wala dallina ɓe jangete ñande o e suratul fatiha laabi 17 ka farillaji julde Allah subhanahu wa ta'ala ma ɗum ɓe waɗa mo majus rewoɓe nange ma yiite ma rewa piiji ko mawɓe makko ɓen waɗata mo ɗum ɗon joni noon enen en fini en tawi mawɓe men ɓen ko jokkuɓe islam ɓe tabintini en islam siɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin en e hoore ka islamu ɗo o newnana en kadi geɗalɓe men ɓen tabita e hoore islamu on inchallah haray yewtere men nden hino yowiti mawdu mo ɓe jonnimi yomi waɗu ɗo on yerɗi mintaji men ɗo haray ko yowiti en nde hitande men en natunde ɗo ɗum woni hitande julɓe ɓen no wi'e fergo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam iwgol makka seno madinatal munawwara kañum ma e juldere nden woni julde jombente ko ɓeynata kon julde jombente hay si tawi woɓɓe no inde ko julde hay si tawi wona julde haray ko ɗiɗo programme uji ɗiɗi wonden e yewtude fi mum seeɗa e wawata yewtude fof kono en andintinayi musidɓe men ɓen seeɗa ko yowiti e ɗiɗo ɗiɗi haray en wolata ɗo hay hunde ko tawata ɓe meeɗa nanude ko waɗi noon haray ko diina kan ni ko fillitagol ko karamokoɓe filliti immorde e maako Allah maako nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e daalol Allah subhanahu wa ta'ala haray ko janngugol ko windi ko men watta ɗum ka pulal me en fiino jama on andita ko fewndi kon ko waɗi noon ko anduɓe Allah subhanahu wa ta'ala no inni en wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin andintin ko waɗi noon andintin gongol hino nafa gonɗiɓɓe Allah ɓen en tori Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah arsi kan seeɗa komi yewta ɗo tawata ko faamoto jama on nana ko faamoto kon ko wondi e gonga kon ɓe ƴetta ɗum ɗon kala ko wondi ton e paljol ɓe jonni tanmi mi nattora inchallahu ta'ala si tawi faljirano toon kadi haray miɗo tori karamokoɓe wonɓe e heɗagol ɓen wata goto hésite faljitugollan mi feƴƴanali faljiteɗe si on tigi faljitilan kadi mi jaɓay komi faljita kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki kullu ibni adama khatta'un wa khayrul khatta'ina tawwabun kala bani adama ko faljowo ko ɓuri noon moƴƴude e faljoɓe ɓen ko ɓen andanɗa hoore ma si tawi ɓe faljitama ɓe jaɓa ko ɓe faljita kon haray hadis mo fuɗɗorten ɗo on ɓawnde yettuɗen Allah julɗen e nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam haray ko hadis ibnu abbas radiyallahu anhuma en andi ko mbo innete ibnu abbas ko abdoullahi ɓiɗɗo bappa nelaɗo on maketeɗo abbas yo allahu on wele ɓe kamɓe ɗiɗo noon waɗi noon ɓe ɗiɗo noon ko ɓe sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam abdoullahi o bappa makko abbas o woni baaben makko kanko abdoullah anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam qadima almadina fa wajada alyahuda صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حديث صحيح رواه الإمام مسلم. o hadis ɗo ko imam muslim woni ko windi mo ka deftere makko. aray imam muslim o maaki ɗo e o hadis ɗo wondema nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe seeni madinatul munawwara ɓe tawno alyahudaɓe ɓen ino horude ñallal sappa ɓangal e nder lewru wi'eteenu ndun jombente. on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam landiɓe ko honɗum woni nde ñalaande nde wonɗon e horude ɗo. ɓe jaabimo ɓe inni nde ɗo ko ñalaande mawnunde, ko nde ñalaande Allah dandi annabi Muusa e yimɓe annabi Muusa ɓen ga e bone fir'auna on. Allah yooli fir'auna e yimɓe fir'auna ɓen. ko ɗum waɗi haray annabi Muusa hoori nden ñalaande ɗon weltanagol Allah subhanahu wa ta'ala yettamo. ko ɗum waɗi haray menen alyahuda ɓen ɗo meɗen horude ngal ñallal ɗo. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko menen ɓuri handude, ko menen kadi ɓuri on handude e annabi Muusa alayhi salam. yani ko menen ɓuri on teddinde fi annabi Muusa, ko menen ɓuri on handude e makko. on tuma kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o hoori ñallal ngal, o yamiri kadi sahabaɓe ɓen fi horugol ngal ñallal ɗon. aray o hadis ɗo ko imam muslim woni ko fillimo. joni noon hiɗen andi nelaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam ko on ɗo woni nulaaɗo on e men, ko on ɗo woni ko nulaa e men enen ɓe mofte sakkitore ɗo. annabajo hay gooto arata hande kadi ɓaawo makko. hay si annabajo aroyi, on annabajo ɗon ko e diina nelaaɗo kam wonoyta. minni hay annabajo si aroyi aray ɗen andi fi artugol annabi Isa ngol. aray ko ɓaawo o ɗo hanuɗen iwtirde si tawi hiɗen rewde Allah subhanahu wa ta'ala e kala noone dewal ngal rewirten Allah subhanahu wa ta'ala. ko o ɗo marɗen ko tindina en ko honno rewirten Allah subhanahu wa ta'ala. kala ko o ɗo tindinaali en, o yamiraali en no rewiren Allah subhanahu wa ta'ala e ngal dewal ɗon, en hana rewirde Allah subhanahu wa ta'ala ngal dewal ɗon. no ɓe holliri en non kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ko non hanuɗen jokkirde, ko non hanuɗen e rewirde Allah subhanahu wa ta'ala. no ɓe yamiriri en non, no ɓe holliri en non. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala no laɓɓiɗi poyka Qur'an o inni en si tawi hiɗon yiɗi Allah e nelaaɗo makko on wi'eɓe yoɓe jokkam min nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. qul in kuntum tuhibbuna allaha wa rasulahu fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. jokkelam min nulaaɗo Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa on o yaafano on bakkatuji mon ɗi. aray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓen ɗon addi leeter mo tawata mo Allah subhanahu wa ta'ala jonni ɓe on haa e men enen fof gila e maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e heɓi e tagore nden fof. ɗum no wi'e Qur'an, deftere Allah nden nde tawata ko nden ɗon hanuɗen janngugol, ko nden ɗon hanuɗen yurnagol, ko nden haani wonde Facebook men on ma ko nanditata e muma internet men. fewno ɗo sa ndaari no siɓɓe ɓen yiɗo yiɗa woy no jogii téléphone mum no coka tum fii ko yowiti e Facebook e ko nanditata e mum. ɓe acci leetere mo Allah subhanahu wa ta'ala windani ɓe on
tawata si tawi a jangi ɗon halfeere wotere pet hiɗa mari baraji 10 na noon fere makam kalfeje 3 aɗa mari baraji 50 nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema haray ɓe innata alif lam mim ko halfeere kono ɓe innayi noon alif on ko halfeere laamu on ko halfeere mimu on ko halfeere innugol ɗum ɗon tun ñande woɗa mari baraji 10 miijiti noon sa jangi aya timmuɗo ma suratuwol timmugol ma hisbe ma juzu timmuɗo ko baraji jelu marɗa andita ko lettere mo Allah subhanahu wa ta'ala windam ma on noon haray ko wonden e yewtude ɗo kon ko fi nde ñalande wi'etende ko Ashura yani ñalande sappa ɓore nden e nder lewru jombente on en faami wondema alyahuda ɓen ko ɓe inni ɗo kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓen andi annabi Musa alayhi salam ko nelaɗo e kamɓe alyahuda ɓen kamɓe bani Israil ɓen andi histoire makko on histoire makko on gila ka fuɗɗi haa ka hatti kono wona to won ɓen eno ƴetta e ɗon tun seeɗa par ce que haray hino takkodi e fii sabu horugol me'en nde ñalande nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri en yen horu ɗo aray kanko annabi Musa alayhi salam ka raɓɓindingol hiɗen andi ko heɓa ko e ñalande tawata lanɗo on tuma hino yamiri kala heɓaɗo e nden hitande ɗon ko yo ware immorde e maɓɓe kamɓe alyahuda ɓen woni banu Israil ɓen inni banu Israil ko ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓen ko waɗi noon haray o andi wondema o ittowo mo ka laamu bonnanamo laamu ngun koye maɓɓe yiwata Allah subhanahu wa ta'ala holli en ɗon aya tawata si tawi en miijitike fii mbawdi Allah ndi en taway Allah subhanahu wa ta'ala ala ko o wawata o waɗi nden ñalande ɗon e nden hitande ɗon yo annabi Musa heɓe e nden hitande ɗon tawata kadi ko ne'ata annabi Musa ko ɓen wi'oɓe mo ko ɓen wi'oɓe kala heɓaɗo e nden hitande ɗon ko yo ware tawata ka galle ɓen kadi on wona e ne'ede ko ɗon o ne'oyte ɗum ɗo holli en Allah subhanahu wa ta'ala jogiti piiji ɗin ko no faalira wo ko non o gerdata no faalira yo warru wo ko non o warrata annabi Musa heɓa Allah subhanahu wa ta'ala inni nene makko wondema si tawi hiɗa huli ɗawayimo wadde ɗawayimo bugegol ka ndiyam si tawi noon iɗa wawi mom kadi muyningol a hula ɗawayimo muyningol kono o tawi ko hulɗo muyningol mo yo waɗu bugagol mo ngol ka ndiyam o tumbi mo e debbe mo bugi ka ndiyam Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti ndiyam ɗan ɗon naɓiri debbe kum seeɗa haa ka dambugal pale Firawna dambugal galle makko tawi ɓeygure makko nden hino ɗon ɓe ƴetti debbe kum ɓe tawi ko annabi Musa won ton ko o boobo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e ɓernde ɓeygu Firawna nden giggol yiɗugol annabi Musa o inni moodi makko o ɗo naam hay o inni ɓeygu makko ɓeygu annabi ɓeygu Firawn yani o waɗi giggol ka onno o waɗi giggol ka ɓernde ɓeygu Firawn wonande annabi Musa alayhi salam o yeeti moodi makko oɗo noon o nawareteɗo fe oɗo acci jogitoɗen mo ga hara ɓe andali innen ko ɓiɗɗo men jogitoɗen mo ga machallah ɓe ne'imo ton ka nder pale wonɓe yamirde ɓen yo yimɓe ware kala bobo heɓaɗo yo ware kala bobo gorko heɓaɗo yo ware ɗum ɓe wonno yamirde kamɓe yamiroɓe ɓen tigiri on bobo ɗon ari kono ɓe inni oɗo nawareteɗo tawi jaka ko on ɗon wonoyta sabu o iwde ka laamu ngo laami ngun kanko
Fir'aun. Yon non kanko annabi Musa o woni ɗon ka raɓɓindingol o ne'a ɗon ha o hellifa. Kanko annabi Musa alayhi salam ɓayra o ne'ama ɗon o janɗi ɗon hande goo neɗɗo Fir'auna, yani neɗɗo jeyaɗo ka yimɓe Fir'aun e neɗɗo jeyaɗo ka yimɓe annabi Musa ino haɓude. Yani wonɗon ka annabi Musa noddi faabo yo wallumo. Annabi Musa ari tappi o yande wotere tun o maayi ɗon. Ɓayra o maayi ɓe woni e ɗaɓɓitude hande kadi ko ombo wari on ɗon kono ɓe andali ko ombo wari. Ha wonoy ɗon kadi e balɗe aroje ɗen ɗon on mo o walluno kadi fuɗɗi nangodirde e goɗɗo goo. O noddi kadi annabi Musa ari innimo an noon ɗa andi an ko a criminel jo tigiri. Aray annabi Musa ɗon tappale o ya tendindira e ɓe woni. Ko waɗi noon hari o tuubi o ruttiki ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yafanike mo ko wari o ya kon. Kono on o feññini ɗon ko suuɗino kon. O inni o a faalalan warirgol no warirnoɗa o ya noon ndeya ñande. Turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Aray o bil ams ɗon ko o maarifa kono haray sele maka karamokoɓe men tawata ko anduɓe nahawɓen seeɗa. Aray on ams ɗon ko on ɗon tun woni konngol gootol wongol e haala arabu tawata sen inni bil ams ko maarifa kono haray ko ams waɗuɗo gilandema hecci hanki ma hecciti hanki ma lewru feƴƴundu ma hitande feƴƴunde on maarifa ɗon. Amma nakira makko on ko ɗum ɗon wonata maarifa ams innugol tun ams en inni ams ɗum haray ko hanki tigiri hanki ko wonno ko alkamisa en inni ams. hiya alkalimatul wahida allati idha nukkirat urrifat wa idha urrifat nukkirat. Aray ene wonɓe jangude nahawɓe mantuɗen ɗum ɗon moƴƴa sen yi al ams on wonɗo ka qur'ana ɗon on ɗon haray ko o nakira sen inni noon ams hara alif e laamu ala e makko haray o wonti maarifa ko on ɗon tun noon kadi musidɓe. Donc haray continuen e yewtere men nde. Allah subhanahu wa ta'ala ɓayra o hoddiri yo ɗum ɗon waɗi kadi tawi hande kadi ɓe andija ka ko annabi Musa warno oya mo ɓe wonno e ɗaɓɓitude ko honɗum warimo ko hombo warimo. Gorko goo tawi mo inni mo Musa aray yimɓe ɓen hino ɗaɓɓitudema waɗu feere yalta. O waɗanali e ɗiɗi kanko annabi Musa o yalti e nder leydi wiyeteni ndin Égypte ɗum ko Misra. Aray o yeteni ka wiyeteɗon Madian. Ɓayra o yahi ka ineteton Madian. Aray karamo ko ɓen no inni wondema o tawi ton tigiri ɓiɓɓe ɗiɗo tawata ɓen ɓiɓɓe ɗon ɗiɗo ko sonnaɓe aaden e miñam mum. Karamo ko ɓen no inni wondema haray ko ɓiɓɓe annabi Shu'aib. Woɓɓe kadi no inni ko ɓiɓɓe mawɗo moƴƴuɗo tun kono tigiri on ko ɓuri lollude kon haray ko ɓiɓɓe annabi Shu'aib alayhi salatu wassalam. O tawi ɓen ɗon ɗiɗo no ari kañum kadi yarnugol dammi mum ɗin tawi noon ko yoɓe jooɗo ɗon ha fowgayna yarnude on tuma noon kamɓe kadi ɓe ara ɓe yarna dammi maɓɓe ɗin. Ko waɗi noon ɓe faalaka ukkodirde e worɓe janamɓe fi poɗodirgol ton ma ɗum kadi hara ɓe faalaka yani ɓe wawata waɗugol tawata ko gere fino ɓe heɓira ndiyan ɗan heña ɓe yarna dammi maɓɓe ɗin. Almuhim kanko annabi Musa alayhi salam ɓayra o hewti ɗon ari on tuma o wonali ko o nulaɗo o inni ɓe ɓayra o yiiɓe ko honɗum woni alhaali mon on ɓe yeetimo aray o wallitiɓe ɓe yarni dammi maɓɓe ɗin tigiri ɓe hooti. O yahi ɗon e ley lekki o tori Allah subhanahu wa ta'ala o inni haray wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko cippiniri mo ɗo kon haray o ardoɗa hay hunde tigiri on o ɓittike o weelama
kono neɓitaali ɗon ari gooto e sonnaaɓe ɓen ɗiɗo artiiki sanka o wonno ɗon tawi mo ɗon inni mo haray baaben amen no noddudema fii yoɓugol ma njoddi ko waɗanɗaa men kon kanko annabi Muusa o yaadi e maɓɓe o yaadi e sonnaajo on ani annabi Muusa hikki yeeso sonnaajo on iwtiri ɓaawo si hewti turnugol o bugoo kaaƴum sino annabi Muusa yaara ɗon yaara ngon sengo ɗon haa ɓe hewtoyi ko waɗi noon hari henndu hino wifude seeɗa debbo on no hikkino yeeso kono annabi Muusa inni yo wontir ɓaawo inchallah ɓe yahi haa ɓe hewtoyi o yewtidi e annabi Muusa sifanimo ɓissa on no feƴƴiri noon hakkunde makko e yimɓe makko ɓen ka o wonno toon annabi Shuaybu innimo wota hulu a daɗiɓen ɗon on haray ɗo on ko leydi goo ko woɓɓe goo kadi laami ɗo on na laamateri Firawna tigiri on ko haray o woni ɗon ɓe yewtidi o innimo jooni mo faalayo o gollam mo o jombina mo gooto e ɓen sonnaaɓe ɓen ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo gooto e maɓɓe kono noon ko e hoore condition wondema ko yo o gollam mo duuɓi 7 si tawi noon o timmini 10 ɗum ɗon haray ko immorde e makko tigiri on ɓe dakori ɗum ɗon gissa on no inni wondema haray ɓe annabi Muusa won ɗon duuɓi 10 on tuma tawi hannde kadi o heɓi ɓeyngure imo hootude ko o hootata ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɓen anndi no woniri noon Allah subhanahu wa ta'ala noddi mo ɗon o haynide yiite ko waywa yiite o yahi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yewtidi e makko tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nelaa ɗon hay gooto o nelaa Jibril o nelaa Mika'il ma Asrafil ko Allah subhanahu wa ta'ala tigiri woni ko yewtidi e makko direct hay gooto ala hakkunde maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala innimo Muusa yo ɓorto paɗe mum ɗen haray ko min woni Allah machallah ɗen anndi no woniri noon ka raɓɓinɗingol haray naato wonde tigiri on o yewtimo ɗon haa o innimo jooni mi o faalamo nelde e Fir'aun kono annabi Muusa addi e ngantuuji seeɗa hino jeeya e mum wondema haray hito makko ngon ɗengal makko ngal laaɓa haray kadi mo faalamo o wallindira ɗum noon haray koto makko no ɗon inete ɗon Harun no anndirɗon noon annabi Harun donc haray Allah subhanahu wa ta'ala newnanimo ɗum ɗon fof e jooni yamiri ɓe kamɓe ɗiɗo noon haray ko ɓe yahu ɓe yottina e Fir'aun wondema haray Fir'auna ɗen anndi haray o wonino ko o bewɗo ko jaggu tun woni ko o gollirta hakkunde makko e yimɓe annabi Muusa ɓen haray tawi hewti ka Allah subhanahu wa ta'ala walla bani Israil ɗon ɓayra noon ɓe hewti annabi Muusa torki Allah subhanahu wa ta'ala ko torotomo kon Allah jaabini on tuma ɓe iwi ɗon ɓe yahi ka Fir'aun tawi no jeeya e maandeji ɗi ɓe hollata Fir'aun tuggordu Fir'auna ɗum kañumma e junngo annabi Muusa ngon si o yaltiningo ka leynoki makko no anndirɗen noon haray ɓe yahi ɓe yottinoy nulal ngal ɓeyra ɓe yottini nulal ngal tawi Fir'auna tigiri on ko o yedduɗo o yeddi ɗen ayeje ɗen fof o hulaali Allah subhanahu wa ta'ala ka raɓɓinɗingol ɓayra o jaɓaali ɗo addani ɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓe ayeje ko yahata ayeje 9 ɗen anndi ɗe hono ko adduno ƴiƴanɗan e tosiiji ɗin e ko nantata e mum e tenɗi e ko nantata e mum ɗum ɗon fof ɓe jaɓaali gonɗingol tawi hannde kadi annabi Muusa faalama yaltugol ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo yaltu o yaha ka leydi no gasa wiyeten Palestine to ɓe immi ɗon tigiri kaɓe fokkitata ɗon o mooɓi yimɓe makko ɓen ɓe anndi taw ɗo ɗum ɗon fof o waɗno ko wiyete ko mbileyagal e mum o inni o haray Muusa e Harun ko mbileɓe tigiri ɗum ɗon fof haray machallah mi annda haray si tawi e nder yewtere men ɗen haani wadde on issa ɗon no haaniri noon no duyra noon ko waɗno haray en ƴetta e temps en moƴƴa kono haray si tawi tun no woni e gerde ni no laaɓa haray ɗen waawi continde inchallah si tawi ɗon on ɗon hawrani on ɗon waawi jentitagol sina ɗo wayla on prestude anytime inchallah mi waaway laɓɓingol ɓuri noon
donc haray ɓayra ɓe nodditi mbileɓe ɓen no andi ɗon noon mbileɓe ɓen ari Fir'auna ɓe addani Fir'auna condition ji so tawi ɓe gañike tawi ɓe gañaki ɓe fof ɓe gonɗini annabi Musa e annabi Harun donc haray Allah subhanahu wa ta'ala waɗi kamɓe mbileɓe ɓen fof ɓe gonɗini ɓe sujjani Allah subhanahu wa ta'ala Fir'auna ko ɗon kisan andi perdi hande kadi annabi Musa moɓi yimɓe mum ɓen inni no yaltude e nder leydi Misra ndi kaɓe yaltawita ɗon fi yahugol ɓen andi kaɓe yata ton hande kadi tawi caangol hino ɗon ngol caangol ɗon noon alaka lumbire ɓayra ɓe hewti ɗon tawi Fir'auna kadi moɓi yimɓe mum ɓen fof jokkiti ɓe ɓayra ɓe hewti ka caangol ɗon ka takko ɗon fi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri annabi Musa yo ƴetu tugordu makko ndu o tappa ndiyan ɗan o tappi ɗan yani ndiyan ɗan e laawi 12 feeki e nder caangol ngol ɓe fof maɓɓe ɓe lumboyi tawi goto e maɓɓe ɓuuɓa on tuma annabi Musa ɓay feƴƴi o fara tappitugo caangol fi wata ɓe ar lumba Allah subhanahu wa ta'ala inni yo habbota o habbi haa ɓe fof kamɓe Fir'auna e yimɓe makko ɓe naati e nder ndiyan ɗan ɓe ari haka hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo tappu noon caangol ngol o tappi hande kadi caangol ngol loƴi ɓe ɗon yooli ɓe wari ɓe fof maɓɓe ko ɗon e ɗon Fir'auna inni kañum hande kadi o gonɗini ko annabi Musa e ko yimɓe annabi Musa ɓen gonɗini kon kono hari woni leydi ko waɗi noon haray en andi tububuye on Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓatamo e nokkeeli ɗiɗi on ɗi woni ɗin ɗiɗi si tawi mayde nden hewti ka looko ƴere e si tawi nangen fuɗiri kange mutirta ton donc haray ko nden ñalande ɗon ko sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala dandi ɗon annabi Musa e yimɓe mum ɓen bone Fir'auna e yimɓe mum ɓen o yooli Fir'auna e yimɓe mum ɓen ko sabu nden ñalande ɗon o woni o yawmu Ashura ɗo mo tawata al-Yahuda ɓen hino ñentinde ha ka woni ɗo hiɓe horude ngal ñallal ɗon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓayra ɓe senike Madina noon ɓe wi Makka ɓe senike Madina ɗen andi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe wonno Madina Makkatal Mukarrama ɗon duuɓi 10 e ko fawi duuɓi 13 hiɓe noddude e tawhid wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala si ɓe seeni noon Madinatul Munawwara joni noon ko gila ka ɓe seenino ɗon ɓe yi ɓeɗo no hoora ngal ñallal ɗon ɓe landiɓe ko honɗum waɗi sabu si ɗon hoora ngol ñallal ɗo ɓe yeetiɓe no woniri noon aray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko minen ɓuri on handude e annabi Musa ɓe kisan ɗon e ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hoori ñallal ngal kamɓe kadi ɓe yamiri kadi sahabaɓe maɓɓe ɓen horugol ngal ñallal ɗo don noon ɗum ɗo wona kamɓe tun woni ko yamira haray ko enen fof kadi woni ko yamira fi horugol ngal ñallal ɗon ɓe filli kadi e hadis goo wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki hoore ñalande sappa ɓoro nden kono lundo ɗon e mayre al-Yahuda ɓen yani hoore ɓe maaki e hadis goo hadis on wona o hadis tawata ko selluɗo ko wonte hadis da'if hadis lowɗo ɓe inni wondema haray hoore ñalande sappa ɓoro nden lundo ɗon al-Yahuda ɓen hooron ko adi sappo on ɗum woni ñande 9 e ñande sappo kañumma e ɓaawo sappo on kadi on hadis ko lowɗo innugol horugol balɗe 3 no ɗum ɗon ko lowɗo aray ko hano ɗen horugol ko balɗe 2 normalement fi lundagol al-Yahuda ɓen ko ñande 9 kañumma e ñande sappo ñande 9 e ñande sappo ɗum ɗo woni haray en lundike kamɓe al-Yahuda ɓen donc horugol ngal ñallal ɗon hino hino Allah subhanahu wa ta'ala hino yaafano on tigi bakkatuji makko hitande donc aray ɗum ɗo holli e wondema horugol yawmu Arafa on kañum hino yaafano on tigi jelu duuɓi 2 yani siyamu yawmu Arafa yukaffiru sanatayn duuɓi 2 ko yani fi hon ɗum ko ñalande Arafa nden ɓuri ko yaafante bakkatu sa hoori hedi ñalande Ashura nden fi on ɗum par ce que ñalande Arafa nden ko sharia nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam amma ñalande jombente hooretende nden ɗum ɗon ko sharia annabi Musa alayhi salam
ko woni tun nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam iwtir ɓaawo makko fi ɗum ɗon donc ani ko kanko atti e horude nden ñalan ɗon kanko annabi Musa tigiri on tuma nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓayra ɓe aroyi ɓe sifanama ɗum ɗon ɓay ɓe landike ɓe yamiri kamɓe kadi yo ngal ñallal ɗon hoore ɓe innitoyi kadi wondema si tawi hitande arore nden tawilan min nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam mi hooray ñande jeenayi on kono laati nden ñalande ɗon hewtaali tawi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam feƴƴini ɗum woni kamɓe nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ko ɓe hoori ko ñande 10 on tun kono noon ɓe yamiri wondema haray yo hoore ñande jeenayi e ñande 10 haray inchallah si on tigi waawali hoorude ñande jeenayi on karamokoɓe boy no inni wondema e on tigi hooru ñande 10 e ñande 11 kono noon wona wondema haray ko hadis selluɗo woni ko ɓe tippi e mum fii ɗum ɗon tigiri on harayni laaɗo sallallahu alaihi wasallam ko hoori ko ñalande 10 nden e lewru wiyeten ɗum jombente on joni noon telemma ka hitande haray Allah subhanahu wa ta'ala o kanko tagi leydi ndin e kammu ngun ɓayra o tagi leydi ndin e kammu ngun mo yeeti en kadi wondema haray lebbi ɗin ka makko lebbi 12 inna iddata shuhuri 12 shahran ay yani limore lebbi ɗin ko lebbi 12 ñande Allah subhanahu wa ta'ala tagi leydi ndin e kammu ngun minha 4 hurum no jeeya e ɗin lebbi 4 tawata ko hormanteɗi honɗi woni ɗi lebbi 4 zulqa'da e zulhijja e muharram lebbi 3 jokkondirɗi ɗin ɗum woni sabbordu donkin e donkin kañumma e jombente ndundu lewru ndu wonɗen ɗo hande ko 3 kañumma e lewru hino ton hakkunde ɗum woni hakkunde sabbo on inete sabbordu raajibi e sabbordu suumaye lewru no ɗon wiyeteno ndu rajab ɓenna ndu ka ɗengal may raajibi haray ɗiɗo lebbi 4 ko ɗin ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗa ka Qur'an minha 4 hurum ɗiɗo lebbi 4 haray inchallah ɓen andi noon haray enen julɓe ɓen ko marɗen ko wiyete kon juldeje ko ɗe ɗiɗi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam no laɓɓinani en poy ɗum ɗon ɓe yeeti en wondema haray julɗele men ɗen ko julɗele ɗiɗi yani juldere suumaye nden sen gayni horude lewru suumaye ndum handu lanni juldere mawnde hina ɗon ɗum woni julde suumaye kañumma e so tawi en gaynoyi ka hajju gayni hajjugol ngol haray kadi juldere kadi no ɗon yani ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ha gasa on tuma no waɗa ko wiyete kon welo juldere nden on ɗum e juldere ko juldere wiyetene nden julde donkin waɗunde nden ko neɓaali ɗo ɓen andi mo siɓɓe men boyi haray feƴƴinoyi ka hajju ton ko yaata wulure e ko fawi en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yurme ɓeɗo fof o yaafoɓe hokkaɓe aljanna o yaafano en kala mayɓe julɓe wonɓe mayɓe julɓe e feƴƴimɓe e nder o saa'i ɗo fof en tori ɗum Allah subhanahu wa ta'ala toromo kadi yo yaafo en enen kadi so ƴettita en ko waɗi noon ko en tawoyoɓe ɓe Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala hollindir en e maɓɓe ka aljannaji makko amin ya rabb aray juldeje ko marɗen kon ko ɗen ɗon juldeje ɗiɗi julde suumaye kañumma e julde donkin ko ɗe ɗo julɗo mari amma innugol ko julde jombente ɗum ɗon en anda ko honto ɗum ɗon iwri kono haraynaka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam innugol ko julde jombente ɗum ɗon en tawaka ton ko waɗi noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirali ɗum hay e gooto sahabaɓe hikkondirnoɓe e makko ɓayra o feƴƴini wano Aboubacre ɓineteɓen khulafa urrachidin lontiɓe fewnoɓe ɓen Aboubacre e Umar e Ousmane e Ali ɓeɗo nayo noon
hay e gooto e maɓɓe yamiraali ɗum yo wonu juldeere ma ɓe yahi ɓe juuloyi sen anndi nelaaɗo sallallahu alih w sallam no maaki wondema hay horugol ñande julde ino harmi horugol ñande julde ino harmi honno innirten nden ñande ko julde iɗen hoori hay musidɓe miijitee ɗum ɗon tuntaho ɗen anndi ñande julde suuma en hoorata few si woni noon bimbi julde ma bimbisi julde ɗon nde waawi horugol amma julde donkin en hoorata ñande julde en hoorata bimbi julde en hoorata bimbiti julde ɗen ɗum balɗe fof ɗen anndi ko welo welo e ñaamugol yara tun won ɗon donc si tawi noon e nder ñande jombente o ñande innete ko jombente nden ñande aray ko julde jombente arayɗa hoori anndi harayna juldere noon musidɗo aray enen ko wonɗen e hoorangol ɗum ɗon ko ɓayranelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hoori ɓe yamiri en kadi en hooru aray hiɗen mari toon moƴƴereeji aray inchallah en torondiri iwtirgol ɓaawnelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam annden kala ko ɓe yamiraali en e telemma e ka diina aray ɗum wonaa diina noon aray ko fuɗɗorɗen kon innuɗen ko adi ko ɓuri e moƴƴude e haala ko haala Allah kan qur'anul karim ko ɓuri moƴƴude e peewal ko peewal nelaaɗo ngal sallllahu alayhi wa sallam ko ɓuri e bonde noon koko fuɗɗitaa kon ka diina kala noon ko fuɗɗitaa ka diina ɗum ko bid'a kala bid'a ko majjere noon naɓata hay gooto aljanna majjere ko naɓa e manka ka yiite yo Allah subhanahu wa ta'ala o dandu en aray toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala kadi no jeeya e du'a uji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanta jeyaaɗo mum du'a o annabi Yunus on ngandi annabi Yunus o mo lingi moɗuno ka nder ndiyam woni ton ha kono tuma ñande o torino Allah subhanahu wa ta'ala o tororimo on du'a o ɗon ko nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanimo Allah subhanahu wa ta'ala yamirno déjà lingi o tangi waɗumo hay hunde yo won ton tun o woni ka nder lingi ton ka nder lingi o woni ton ha kono ɓayra o toriki Allah subhanahu wa ta'ala o woni on du'a o ɗon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ko nden ñande o yalti ka lingi Allah yamiri lingi ngi o naɓmo ha ka sera naɓimo ha ka sera kadi yalti tuttimo ton o andi Allah subhanahu wa ta'ala no wawno yamirde lingi ngi yo tuttumo tun o tuttomo ka ndiyan ton o wona ton tawa o loƴo ton kono o yamiri ngi naɓmo ha ka sera ngi naɓimo ha ka sera ngi tuttimo ɗon ɓayra tun o woli o du'a ɗo aray on Allah subhanahu wa ta'ala wodunoɗo fewndo on saayi ɗon on Allah woni ɗo ha joni sen torike mo tun o jaabinayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ala du'a o fotowo e o du'a o ɗo fayda inneten ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala jaabinayi ko waɗi noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mooɓino sahabaɓe ñande goo yeetagolɓe fi o du'a o ɗo ko honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam inni ko wallazi nafsi biyadi nelaaɗo wondiri mi wondiri on mo wonki anki woni e jungo mum ko ɗum ɗo ɓe ɓurno heewde wondirde ni kamɓe nelaaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki da'watun ma da'a biha muslimun illa farraja allahu an mi yeetoto on du'a o du'a o ɗo meeɗamo tororgol julɗo Allah si wona Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanaymo du'a o kaɓe woni e yewtude ɗum ɗon ɗon tawi neɗɗo fulaso naati ko inete kon arabi o salmini o naati mo sifanade ɓe fi goɗɗum hande kadi tawi ɓe occupike on ɗon ha no ɓe lancori ɗon noon tawi ɓe makali du'a o ɓe makali mo few ha lanca ko honde tuma noon ɓe andi toye fi o hadis fi o du'a o ɗon ko ñande go Seydina Usman bun Affan radiyallahu anhu ɓe jooɗi ka juulirde ɓe jooɗi ɓe miijitade tawi ko ɓe woni miijitagol
ko ɓe anditi fi nden jonde ɗon ɓe miijitaade noon yalli on du'aawu ɗon nelaaɗo maakonomo kaaɓe maakanomo kono kanko on o yejjiti mo jooɗi ɗon mo waɗi ɗum haqqile makko e mum. Sa'd bun Abi Waqqas o naati fewndo on sa'i ɗon o tawi Seydina Usman o salminimo o innimo assalamu aleykum. Annabi nela on Seydina Usman jaabaaki ko wanno o nanaali mo miijitaade moƴƴa. On tuma ɗum metti Sa'd bun Abi Waqqas tawi fewndo on sa'i ɗon ko Seydina Umar woni ko laami kanko woni amirul mu'minin ardiɗo gonɗinɓe Allah ɓen fewndo on sa'i ɗon o seeni kanko Sa'd bun Abi Waqqas o tawi Seydina Umar o inni mo mi tawi Usman ka juulirde mi salminimo o jaabaaki kana goɗɗum sansi e ka diina. Seydina Umar inni o nelani kasan Seydina Usman yo artawa mo wari o tawi mo o inni mo Sa'd bun Abi Waqqas salminima salmitaaki ɓen anndi le salminaango ngon no waawi wonde ko sunna kono salmitagol ngol jaabagol salamu on ɗum ɗon ko farilla ko Allah subhanahu wa ta'ala inni wa idha huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tawi on salminaama salminaango haray jaabi hiwrite salminaango ma ɗum rutton sugu ko salmini on kon yani ruttugol ɗum so innima assalamu aleykum nda waawi inude wa aleykum assalam haray on foti kono sa inni assalamu aleykum o innima wa aleykum assalam wa rahmatullah haray o ɓurima baraji ko wannon fa hayyu bi ahsana minha haray hiwre ko ɓuri moƴƴude e ngon hiwrango ɗon. On tuma Seydina Usman inni kañum a wannanaali ɗum ɗo few. On tuma Seydina Usman inni hari no miijitaade no mi siforani on ɗo ni fi o du'a umunelaaɗo maako no yeetoto en ɓe ronki anditugol mo. Seydina Omar kadi kañum kadi kitan anditi inni goonga ma min kadi mi anditi kono ɓe wolano fi on du'a ɗum. Sa'd bun Abi Waqqas ɗon e ɗon o inni kanko himo andi on du'a ɗon o inni ɓe fewndo nelaaɗo maako no ɗum ɓayra jama o lancike ɗon kanko o jokkuno nelaaɗo haa ka suudu o landiti ɓe fi on du'a ɗon nelaaɗo maaka nimo ko o du'a ɗo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha ala reweteɗo e goonga illa anta siwona an Allah subhanaka laaɓal woodanima inni no min kuntu mi laatike min adh-dhalimin koye tooñooɓe mi jeya. Very simple. Ara inchallah ɗen yamondiri kala du'awji ɗi watten e wattor ɗum ɗo ton aray ko nasiha immorde e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ino jeya e du'a'uji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala so tawi o tororama ino hasi ka o jaabinana jiyaaɗo makko on inchallah. ɗum noon ɗen anndi haray Allah subhanahu wa ta'ala jaabinani fir'auna nani kan jaabinani iblisa du'a'u jaabinani heeferɓe du'a'u nawama ferema enen julɓe ɓen musidɓe tedduɓe tawata hiɗen rewde Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko hoololɗen kanko jokkuɗen en ala e mankude waktuji makko ɗin enen kadi sen tororimo no tororte e noon Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanayi en inchallah. donc haray musidɓe tedduɓe ko wonɗen e yewde fi mum kon telema ka juldere innugol ko julde jombente haray tertoɗen ngol konngol ɗon anden nden ñalande ɗon wona juldere few haray ko alyahuda ɓen ƴettuno nden ñalande ɗon ɓe jogitinde wano feeto wano juldere fi maɓɓe. haray enen juldeje men ɗen ko juldeje ɗiɗi e nder hitande marɗen ko julde suumaye on e juldere men feƴƴude neɓal nden nde wi'e julde donkin woni idul fitr e idul adha. en tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah tawata Allah jaɓani en suumaye men o jaɓani en kadi hajjuji men ɗin o jaɓani en sadakaji men e dewe men ɗe waɗanɗen mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. haray e nder hitanden noon hitanden nde naati hitande feƴƴunde nde feƴƴi hande ko tati nde hitande feƴƴunde ɗo nde artata aduna nde artata e ma hande kadi miijiti noon musidɗo ko honɗum waɗanɗa Allah subhanahu wa ta'ala e nden hitande ɗon ko honɗum waɗɗa immorde e dewal ko honɗum
waɗanɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko laabijel woopuɗa Allah ko laabijel woni a rewali Allah subhanahu wa ta'ala yalli a tuubi yalli hiɗa tuubude faade Allah subhanahu wa ta'ala ñande o yalliɗa ndaarude ko honɗum waɗanɗa Allah ko honɗum mankinɗa yalli hiɗa wadde yamirore Seydina Umar ko o maaki ɗon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasbe hoore mon ko adi on hasbeede ñande fini weeti wo fini sa fini a yahi ka golle a yahi rewgol Allah a arti kiikiiɗe ndaaru ko honɗum e honɗum waɗanɗa Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴi ndaara ko honɗum waɗɗa ko boni peesindira ɗum ɗo hasba hoore ma ko adi Allah subhanahu wa ta'ala hasboydema ko adi a daroyaade e yeeso Allah subhanahu wa ta'ala tawata hunduko ma kon wowlata ɗon ko tere maɗen wowlata ko waɗi kon en tori Allah subhanahu wa ta'ala ñande wonɗen yeeso makko yo taw hara ko en moƴƴanaɓe ko waɗi noon aray ngal ñallal ɗon ko ñallal daratengal wiyetengal yawmal qiyama tawata ngal ñallal ɗon ngal mari inɗe tongal e Qur'an no andirɗon noon fi o annabajo wonaɗo e wowleɗe ɗo ɗum ko annabi Musa alayhi salam sen ndaari inde makko nden kanko Musa en tawa yo kayre ɓuri ɗuɗude ka Qur'an e inde annabaɓe luttuɓe ɓen fof inde makko nden hino ton ko yaata laabi temedere e ko fawi laabi temedere e ko fawi Allah subhanahu wa ta'ala no janti inde makko nden kanko annabi Musa laabi temedere e 36 ɗum ɗon no timmitis ka Qur'an laabi temedere e 36 Allah subhanahu wa ta'ala no yewti Musa sen ndaari inde nelaaɗo nden sallallahu alayhi wa sallam hara ko innete ko Muhammad ko laabi 4 petto woni ka nder Qur'an laabi 4 yani hara ko inde makko nden kanko nelaaɗo ara ko inde Muhammad naa ko o yewta fi makko kon kanko nelaaɗo mi woni e wolde kono kaka o janta inde makko nden ɗon ɓeeɗo holli Allah subhanahu wa ta'ala holli en ɓeeɗo woni annabaaɓe ɓe o ɓuri suɓaade ɓen ulul azm ɓe annabaaɓe ɗon jowo annabi Nuh annabajo attaɗo nuleede on e yimɓe ɓen tawata ko on ɗon woni premier awwalur rusul kanko atta nuleede e yimɓe ɓen hikkiti ɗon annabi Ibrahim alayhi salam hikkiti ɗon annabi Musa hikkiti ɗon annabi Isa hikkiti ɗon nelaaɗo men on sallallahu alayhi wa sallam ɓeeɗon jowo ko ɓeeɗo ente ulul azm ko ɓeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓurni e annabaaɓe fof kono haray ɓe annabaaɓe ɗo fof ɓe jowono tawti annabaaɓe luttuɓe ɓen fof e nulaaɓe luttuɓe ɓen fof ɓeeɗo fof maɓɓe ko ɓe nula ko yo Allah subhanahu wa ta'ala ko yo rewe ko kanko tun hana reweede wona goɗɗo go'o nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe seeni ɓe yottini nulal ngal haa ngal timmi ɓe nodditi yimɓe ɓen fof fewndo on saa'i ɗon ɓe seedintini ɓe landiɓe yalli mi yottini ɓe inni hi a yottini o seedintini Allah o wi Allah seedo mi yottini nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam yottini fof ɓe laɓɓinani en poyi ko laawol hongol naatata ka yaara ka aljanna ko laawol hongol yaata ka yiite ɓe laɓɓinani en poyi ala e nder diina kan ko tawata nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓanginanaali en ɓe laɓɓinani en poyi joni noon ko enen suɓoto en jokkaymo yehen ka aljanna ma jokken goɗɗo goo ma goɗɗum goo hammen ka yiite yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɓe annabaaɓe se arɓe fof ko ɓe woni noddude yimɓe maɓɓe ɓen ko ɗoftelam min annabajo on mi holla on ko honno Allah subhanahu wa ta'ala rewirte sen daari ka Qur'an mo Allah subhanahu wa ta'ala cippini on imo yamiri en ton yen juulu kono ko laabi jelu juuleten ko nelaaɗo men on sallallahu alaihi wasallam holli en ko laabi joyi juuleten ñande o jemma e ñalorma ko waktuuji joyi ko darɗe ɗiɗi subaka ko darɗe tati futuro ko darɗe 4 fana ko darɗe 4 alansara ko darɗe 4 geeƴe ɗum ɗo alaka Qur'an ko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam woni en hollude ɗum ɗo ko ni warrete ko ni warroton so lundike ɗum ɗon haray dewal mol ngal jaɓaka so on waɗiri no mi waɗiri noon haray dewal mol ngal jaɓama musidɓe tedduɓe ɗo yen tampin hoore men jokken o nelaaɗo men sallallahu alaihi wasallam ɗo iwtiren ɓaawo makko anden ko kanko woni annabajo on ko kanko holla ko honno Allah subhanahu wa ta'ala rewirte
ko kanko hollata en ko honno rewirten Allah subhanahu wa ta'ala. Nelaɗo maaki taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Mi accidi on e piiji ɗiɗi fanni hiɗon jogiti ɗiɗo on majjata simi iwi ɗo on majjata fes. Hondi woni ɗon ɗiɗo deftere Allah nden e sunna an on min nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tawi en acciti ɗiɗo ɗiɗi en yahi e goɗɗum goo en andu hara en majji Allah subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum ɗon. Kala anduɗo hino jokki laawol goo ko nanditata e islam kono na islam yon tigi terto araka islam on noon si on tigi no wowlude yo andu adduɗo mo on hino ton, adduɓe islam on no ton, jokketeɗo on hino ton, no hana jokkirede non hino ton, ko yamiri kon hino ton, ko haɗi kon hino ton. On tigi woɗɗito e haɗateeriji makko ɗin o jokka sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, o witira ɓaawo on ɗon o janga deftere Allah nden o eto kadi o gollitira ko woni e jangude kon. Wona jangugol ngol tu woni important on, kono ko jangugol gollitira kadi ko jangi kon. Sa yamirde jama on yoɓe juulu yo taw hara ko an hikkoto yeeso hakkema. Sa yamirde ɓe yoɓe ittu zakka fodi an kadi sa jamari jawdi a ittay zakka. Fodi yamirde ɓe yoɓe hajju an kadi fodi sa mari feere hajjugol ara hajji ma hara hajjoyey ko non Allah subhanahu wa ta'ala inni ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. On yamira yimbe ben e diggangol Allah subhanahu wa ta'ala yejji ton hoore mon onon don andile don jangude deftere Allah nden. Subhanallah. Tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabinti en islam o newna en jokkugol diina islamu kan aray ben yetta kamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala neminirdo en nema islam o waɗani en nema islamu on ko weltora ɗum yimɓe imanu ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala no innen ka Qur'an ka suratu Yunus o nelaɗo mo jantiɗen ɗo joni qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Ma kamɓe yo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓural Allah ngal e yurmede makko nden ko ɗum ɗo ɓe hani weltorde ko ɗum kadi ɓuri moƴƴude je jawle ko ɓe moɓata ɗo, jawle ko ɓe moɓata, galleji ko ɓe darnata, rewɓe labaɓe ɓe jombata, ɗum ɗo fop mu'um ko ɗo ɓe accata ɓe tawoya Allah subhanahu wa ta'ala e juuɗe melenje. On aray ka lahara no arino ɗon ko aduna ga goto on addorano hay hunde, on nattorta kadi hay hunde si wona golle mon ɗen. Musidɗo tedduɗo andi to Allah. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Anno yoni? Usan. Ay laɓude ne? No laɓude de ɗo men nande. Okay, ko voice mi nani ton ko ɗum waɗi. No naare mi yaltumi naatiti kadi ko ɗum haray ɗumanne. Okay. Naam. Yomi continue. Naam, ɗo wawi continue. Right. Aray Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o addi en ka hoore leydi ɗo kadi o accirali en hoore men mo arsikude en o jonnude en arsike men on ko yonata kadi kono ɓayra haray neɗɗo on kanko reere ɗuɗo haray toujours o heɓata kanko ko yonantamo yonanimo o honɗum ko wiyete comme mayde tuma mayde nden ari wo haray yoni fi honɗum ɓay haray o wiɗo en andu musidɓe tedduɓe ko wiyete arsike men on en fop me en mo kala me en ino mari arsike mo windana on tigi hendotomo ha o timma tis nyande o timmi wonon haray on tigi waynike kadi haray o yayi haray ala hande kadi ko waɗa ka aduna ɗo joni noon ɓeyreɗa andi arsike ma an goto mematamo si wona an a hendotomo kadi eto ɗaɓɓiramo no laaɓiri eto ɗaɓɓiramo no Allah subhanahu wa ta'ala yamiriri ya ɗaɓɓir noon
eto ɗaɓɓiramo tawata a waaway jaabagol keesiyonji ɗi nelaaɗo sallllahu alih wa sallama makani e wondema ngala tawtata ngala haa jiyaaɗo on lande piiji 4 no tawa e ɗen lande ɗon landal fii jawdi ma ndin ko honno heɓirɗaandi ko honno ɗaɓɓirɗaandi ko honto kadi dépensuɗaandi eto ɗen tawa on question ɗon eɗen waawi mo jaabagol yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓayra e ɗum en anndi wondema arsike men on henndotomo ko gooto kadi mematamo si wonaa enen ko wakkili ɗen wo kadi ko wakkili ɗen e waada memugol sina arsike men on musidɗo waɗen doy ɗaɓɓen arsike men on no dagori ɗaɓɓen jawdi dagiindi dépensen jawdi men ndin kadi no dagori ka Allah subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yiɗi ɗon anden gooto e men annda ko honde tuma tawoyta Allah subhanahu wa ta'ala ko janngo ko faɗɗi janngo gooto e men annda duumoɗen e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala juulen Allah subhanahu wa ta'ala no yamiri gooto be e men heɗe ko Allah subhanahu wa ta'ala inni en ɗo inni en ye yamiri kadi ɓe ngureji men ɗin fii ko wiyete nde julde duumoɗen e mum kadi wonen e mum wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa koko wiyete julde en duumoto e mum duumagol mungol noon ko honɗum woni ɗum ko juulugol waktuji ɗin e time majji e leer majji on yamiren kadi ɓe ngureji men ɗin e mum hara ɗum ɗon haɗaali en yani angal juulugol ngol hara haɗaali en yani hara ɗaɓɓugol aduna on haɗaali en angal juulugol hara haɗaali en juulugol duumoɗen e mum anden ko Allah subhanahu wa ta'ala arsikata accituɗa golle maɗen juuluɗa a accitaali fof mum ko yer arsike ma on hendotoɗa jooni noon ɓayra andi a hendoto arsike ma on yer ñallal ngal nde ñande ta ɗum haade rewgol Allah subhanahu wa ta'ala fii ko ɓeygure ma ñaama ko watto ko yoɓa luwanse yoɓa biilji ɗum wota haɗe rewgol Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum haɗima rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ya andu ñande mayɗa o sa maayi ko kamɓe ɓeygure nden taw attoto innugol yaltinane men mo ga naɓe mo kam morgo o wona toon ɓe innaynoɗa I love you ɓen fof hande kadi haray ɓe añima innaynoɓe ma I love you ɓeygu ma tigiri ma moodi ma tigiri o faltake hande kadi ya won ka suut toon hande kadi haray ɓe hittini tun no naɓireɗa surroyeɗa haysi tawi on tigi hoyɗima hande kadi ko probléme e hayki tan ka ceernoɓe hande min hoyɗimo ko onno e sadakaji men ittata subhanallah ayi ko ɓe noon wonno e haɗugol ko ɓe hanno ɗanoɗa ko ɓe hanno rewa Allah subhanahu wa ta'ala hande kadi ɓayra maayi ko kamɓe attoto ƴettude leydi ndin waɗa e hoore ma ka gabru ɓe ƴetta jawle maɗen hande kadi ɓe fusufa sanno waɗa ko ɓe faala o an on ɗa heddori to an tun e golleji maɗen haray musidɓe tedduɓe on yafoto mi hatta wano ɗo tawa ko wannon haray leer julgol ngo men e yoni ka amen ga taw inchallah haray min tori on yaafuye inchallah on tigi juula e alansara on tumano gasa men wawa e artude bismillahi ta'ala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ok ustaz waaleykum assalam wa rahmatullahi joni haray ɗo men habbi inchallah haray ko hawlongu men habbato ka o ganda wona 15 minutes tum inchallah rem gayni ma 10 ok 10 à 15 minutes inchallah no probléme haray ɗo men habbi inchallah ustaz assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah assalamu aleykum jama julɓe haray on nani ko sasiɓɓe maake kon wondema haray hiɓe toriɗo 10 à 15 minutes 10 ou 15 minutes ɓe juuloya haray mi sikki haray ko alansara on ka maɓɓe to inchallah haray ɓe artoye joni so Allah jaɓere ɗen wawi wonde ko layni ɗo ha ɓe arta joni haray ɓe gayntano en bayana on
haray kadi kala lande ɗe marɗen ɗen haray e ndaren so tawi ɓe wawa e jabanade seeɗa e majje inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum Ustad. Aleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nala ɗum janto alhamdoulillahi kono way ɓe guure nden yiɓe janno hay fanne on toon alhamdoulillahi onon tolle e yettude Allah alhamdulillah ɓe no ɓutti toon seeɗa yettude Allah ɓoynani alhamdulillah yo Allah ɓeyda en jam amina 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 assalamu aleykum jamaji ɓe haray ɓeɗo ko usasiɓe men usas kaalo wonɓe Guinée haray ko kamɓe woni waɗande bayana on e juma arawo inchallah haray ko yoɓe naatu ɓe waɗana yewtere seeɗa ɓay usasiɓe no seeni juulugol min anda so tawi hara ligne on no laaɓi ɓay simin texti hara ko minen tu woni ka radio ligne on laaɓay kono ɓay hara e jumaji ɗe hara yimɓe ɓen ko yahata kassan e goɗɗum yimɓe no nderga hara ligne on kene no perturbe seeɗa joni noon min inni men yoɓe noddu men ɓe yewta seeɗa men ndaara so tawi hara ligne on no laaɓi haray ko ɗum ɗon ko ɓeeɗo e nawsasiɓe wonɓe wadde bayana on ɓen ni ɓen ɗon no yehi juulugol ɓeeɗo waɗante bayana on yontere hannde si joyi yontere hannde jaɓi inchallah haray assalamu aleykum sadio en haray ɗon jenta ɗon seeɗa haray komin anndu tun so tawi hara ligne on no laaɓi inchallah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته وقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك في مسلكه وصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أحييكم بأحسن التحية وبأتم التسليمة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري eyetta allahu subhanahu wa ta'ala kanko allahu handuɗo e yettore nden o foddi e mayre eɗen jarnamo e dow nemaji makko ɗi o nemini ɗin e dow meɗen ko waɗi nemaji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗin e dow meɗen no mawni moƴƴa no yaaji kadi moƴƴa ɗum kanko allahu subhanahu wa ta'ala. Ustaz assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. acce hakke de haray ɓe wonnoɓe ka radi haray ɓe iwti juulugol haray ɓe naati ga haray usage en wonɓe niyar kuɓen haray acce hakke de haray ko ɓay hara ɗum seeni juulugol ɓeɗo wonnoɓe waɗande bayano yontere hannde min innioɓe naatu min daara so tawi hara ligne on no laaɓi ɓay kene Guinée min programme e ha gasa si ɓe naati hara ligne ronka laaɓude ɗon hara noon jiiɓita jama o moƴƴa haray ko ɗo naatuno tun daarugol so tawi ligne on no laaɓi kono so tawi yaarini inchallah haray no laaɓi haray no waawi nano yaade inchallah yontere hannde haray ɗon ustage en ɗon wawi raɓɓindinanade en ɗon ɓeyɗa continue yewtere nde ara accon hakke inchallah ala hunde haray fayda ɓawo yettugol meɗen allahu on tabaraka wa ta'ala e duwanagol nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam haray e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo artuɗo no ñentina sunna maɓɓe on ha ñalande dargal en salmodirde ngoɗo salminago islam aray fayda ko yowodir e fiyake on ko hiwragol jama on goto kala ka hikkori jarna kadi goto kala ka hikkori immorde e wakkilare nde woni wakkilare nden fiikaɗo diina islam aray no hanani en e ndendanangal meɗen yen jonnidir juuɗe mo kala ittiri ko o waawi kon taqa makko on fiyo kaɗo diina allah tabaraka wa ta'ala ka yaaju fiyo oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam hara ko laaɓuɗo hentiɗo o yo o faame o ande ko hombo waɗi ɗo ko mas'uliya meɗen e landitoyte fi kaɗo diina ñalande dargal goto kala e meɗen yero taqa ko allahu okkimo kon o landoytomo fi muɗum siko gandal o hokkuma o landotoma ko honto nawruno ɗangal sengo diina makko kam si tawi hawri ko jawdi o hokkuma o landotoma fi ɗum si tawi hawri ko feere moƴƴere o hokkuma ma ɗum ko doole o hokkuma
ɗo fuu aray gooto kala ka hikkori waaway gaynande kaaɗo diina goɗɗum e anndi noon diina kan addinu ko biyadillah koye junngo allahu subhanahu wa ta'ala woni wona e junngo meeɗen ko woni ko en dillin sababe ɗen allah tabaraka wa ta'ala yiya anniyaji meɗen moƴƴi ɗin e golleji men moƴƴi ɗin o yoɓa en aray gooto kala yo wakkilo hedde kala hedde ka woniri o tinno fii ɗum ɗo yo saakito moƴƴa kanko tigi o tinno moƴƴa fii yo faamu ɓengure makko nden faama ɓe heɓano ɓe gollita fii yo ɓe daɗo e ñalande ngal ana joomi mi wiiri no ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha annasu walhijara aray gooto kala no jarna ka woniri no salmina kadi ka woniri aray muran ɗum inchallah tabaraka wa taala ko en gooto yeru ko on tigi waawi wadde ko waɗanay lillahi tabaraka wa taala aray ko ɗum ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saaga moode on jarama albarka bo en torki Allah Allah hara yontere hande kadi laaɓiro en inchallah yo Allah lando yoɓon ko ɓuuri moƴƴude. Amin amin. Haray albarka bo. Jarama. Ok, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz en jon ɗon wawi kontinde inchallah. inchallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ella wala mo ko en kafe ɗum inchallah. Ɓe makiri noon mo kala koye wakkilor ka gaynata kon inchallah. Naam. Bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Haray ko wona ɗen e yewtude kon inchallah haray ko fii ko yowiti kon e ko ɓeynata kon julde jombente e naatugol hitande nden ma ɗum lannugol hitande men tawata ko enen julɓe ɓen ɗum woni amul hijri woni hitande nde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam iwi e makkatal mukarrama ɓe seeni madinatul munawwara. Haray no hikkiti ɗon ko ɓeynata kon ko lootagol bimbi inna ko lootagol mbiri jang ñande julde nden haray ɗiɗo fof ko tawata ko piiji fuɗɗita ɗum ko alanaka dalil ne immorde e nelaaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam ma ɗum e sahabaɓe makko ɓen tentini khulafa rashidin almahdiyin. Haray ɗum ɗo fof wona ko tawa e diina l'islam innugol ko dawgol bimbi looto mbiri jang haray ɗen anndi ko ɓenta ko mbiri jang ɗan ko ɗum ko ndiyam zamzam on haray ndiyam zamzam ko makkatal mukarrama to woni ɗen anndi haray e ɓayra Allah subhanahu wa taala newnani annabajo men on maketeɗo annabi Ismail e nder ko dampitata ɗon kon ha ndiyam ɗan yalti Allah subhanahu wa taala yaltini ɗon ndiyam wondema Jibril mooɓuno jaarindi ndin mooɓi sera ndiyam ɗan fiwata wonu ndiyam ɗan no ili e nder makkatal mukarrama on donc haray ɗam mooɓi haray nene makko kadi noyna ɗon zummi yani ndiyam ɗan mooɓo ɗam mooɓi ɗon tigiri on ɗan ilata ɗan yaha ha kamen to innen ko ɗan wonde hen lootago loototo ɗan wawa yew makka to looto ɗan kam bete kan o machallah tigiri on haray ɗum ɗon fof dalilaji mum ala ka deftere Allah ala ka sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam haray ko piiji tawata eɗen haani woɗɗitagol ɗin jokken ko Allah subhanahu wa taala e nelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam ko yamiri en kon woɗɗito ɗen ko ɓe haɗi en kon haray no jeeya noon e ko ɓe haɗi en kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam so ɗuɗin piiji ɗon par ce que ko ɓe waɗaali wo e ka diina ɗo haray ɗum wona diina wontata kadi diina so waɗi noon ala ɓurɓe ɓe anndude diina kan ko kamɓe addi ka kamɓe yettini e men ɗimmum ɗum haray fii ko yowiti e ɗum ɗon kadi haray ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hanuɗen iwtirde ɓaawo mum fii ko yowiti e kala dewal ngal reweten Allah subhanahu wa taala si tawi noon sahaba ɓen on tuma kadi ɓaawo nelaaɗo on feƴƴinde kamɓe kadi wakkilaareji ko ɓe wakkili kon ɓen no ɓuri en wakkilaareji ko wakkili ɗen kon en wawata hewtagol ɓe hakke ko ɓe wakkilani diina Allah kan yon noon ɓen ɗon si tawi fuɗɗitaaki goɗɗum ngoo ko tawata ko nelaaɗo sallallah sallam waɗaali e tan maɓɓe ɓe waɗaali ɗum wona enen inneten en ndaaray ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri labeede innen ko ɗum ɗon waɗeten tawata ko yowondira e diina Allah kan innen ɗum ɗon ko diina ma ɗum ko sunna nelaaɗo tawata wona sunna nelaaɗo sallallahu sallama tawata ko piiji ɗi fuɗɗite ɗen
no fuɗɗorɗen noon ko kullu muhdathatin ko bid'a kala ko fuɗɗita kon telema ka diina ɗum ko bid'a wala noon tum fi bid'a ɓe innama haray awa avion je ma otoje noon ɗum ɗo wona ka diina jeeya musidɓe ɗin piiji ɗon ko piiji aduna noon ko wonne wolde haray ko fi diina islam o haray kala ko fuɗɗita kon no yani sa inni a rewiray Allah subhanahu wa ta'ala no nelaɗo sallallahu sallam rewira Allah haray ya andu haray koye sama kala wonɗa donc haray ka raɓɓinɗingol mi tanƴini to mi waway hattugol ɗo ko waɗi noon haray saabu manqude tanji amen inchallah sabu amen e 18 heures on haray waynodiri inchallah taala haray mi ɗaɓɓay darorde ɗo haray si tawi no woodi toon ko tawata faljere hino toon immorde e komi yewti ɗo ko gila fuɗɗi ha fewdo ɗo haray miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala e Allah yaafolan si tawi ko wondi e sawaba ino toon ko wondi e nafa miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo nafir jama heɗiɓe ɓen o arsika ɓe gollitirgol haray si tawi faljere toon ko immorde e an tawi ko axe ɗum ɗon hara ko moƴƴi woni toon ko goonga haray ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala haray miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah nafir en haray on jarama boy wakkilareji ko wakkile ɗon kon fi naɓirgol diina Allah kan yeeso en tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah newnan en ɗum ɗon o tabintina en e diina makko kan o arsika en kadi gollitirgol diina makko kan inchallah haray mi hattay ɗo mi inna on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi ustaz. Waleykum salam wa rahmatullahi ustaz. Modi on jarama albarka boy yo Allah yoɓon ko ɓuure moƴƴude. Amin o yoɓa en fof. آمين يا ربي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Modou Sadio jarama albarka boy mi weltike fotano ara yo Allah lando yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi ara men salmini ɓe ngure nden fof toon on jarama minen ka min salmini ɓe ngure nden fof min salmini musidɓe men e contact ɓeram ɓen wonɓe ɓen Belgique fof maɓɓe ɓe jarama yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude yoɓe konti golle maɓɓe ɗen haray ko wakkilare yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude yoɓa on fof ko ɓuuri moƴƴude amin yo Allah yoɓɓe en fof meɗen inchallah on jarama albarka boy barka assalamu aleykum